ne znam kakve političkog opredjeljenja. Što znači, grad Mostar treba omogućiti građanima Mostara da bude na isti način tretiran u izbornom zakonu kao bilo koja druga sredina u Bosni i Hercegovini. Nema ni jednog razloga, bez obzira šta se dešavalo od 1992. do 1995. u Mostaru, nema ni jednog razloga da Mostar bude grad slučaj. Sad ću vam reći da Mostar nije bio grad slučaj kad je Ljubo Bešlić izabran za gradonačelnika. To je bilo prije pune 4 godine. Ko kaže da nije? Nije bilo problema. A čekajte, imali ste dogovor. Pazite, sad se vi... Pazite, imali ste... Ne, ja imam sporazum koji ste vi krili kao zmija noga. Nemojte se ljutiti. I ovo isto sad govorim evo zbog javnosti, krio ga je Sulejman Tihić, njegovi pobočnici... Sad zloupotrebljavate poziciju voditelja. Ali ovo prijateljski govorim. Znači, HDZ ili ja, od kad sjedim u HDZ ili vodim HDZ, ništa ne krije. Taj sporazum, kad god kliknete na našu stranicu, naiđete i na taj sporazum. Znači, niko ništa nije krio. Nedavno ste... Malo prije ste... Ma ne, molim vas. Malo prije ste spomenuli kako se Prudski sporazum nikoga nije vidio. Sve je na web stranici. Naša stajališta u Ustavu Bosne i Hercegovine na stranici HDZ. Ali mi dopustite da odgovorim na vaše pitanje. Da li je HDZ sa strankom Demokratske akcije imao sporazum koji je istina, podrazumijevao više tačaka koje nisu realizirane? 14. Je li tako? Tako je. Ja ga imam. Tako je. Gledajte sada. Kad sam ja govorio o tome da postoji sporazum, i iz reda HDZ-a, i iz reda SDA su streljice otrovne slali na radio televiziju Mostar da laže, petlja i tako dalje. Pa je gospodin Živko Budimir u jednoj emisiji uoči izbora gradonačelnika pokazao taj sporazum koji sam ja već imao. Ali, hajmo. Znači, pitanje je po tom sporazumu, a i po prelaznom statutu... Kad je potpisan taj sporazum kad ga imate? Pa on je potpisan, gledajte, primijenjen je sporazum. Primijenjen uoči izbora gradonačelnika Ljube Bešlića, uz podršku SDA. Recite mi, kad? Šta je poenta? Nije uopšte bitno. Poenta je ovo. Šta je poenta? Poenta je da ste vi kažete da neko treba pomoć. Pa gledajte, ne možete statut. Vidite koliko se vi trudite. Da kažete nešto... Odmah da vam kažem, branim statut. Pa ne možete. Kako ću ga braniti? Kad će on u konačnici uništava, 13 mjeseci uništava Mostar. A ja vas pitam kad je potpisan prethodni dogovor. Znate radi čega vas pitam? Ajde, evo, vi recite. Znate radi čega vas pitam? Radi čega? Koliko je tad trebalo vremena da se izabere Ljubo Bešlić za gradonačelnika? Kad toga vas to pitam? Nije puno trebalo. Kako nije? Vi ste napravili sporazum. Ljubo će Bešlić biti izabran uz glasove HDZ-a plus SDA. Znate koliko je tad trebalo? Pa dobro, vi ste se tajno razgovarali sa SDA-om i postigli dogovor. Što to sad ne uradi? Nije dobro. Reću vam i za taj dogovor. Imaćete vi sad dogovore te sporne. Ali vi morate javnosti kazati sve kad već govorite. Znači, nema tajni sporazum. Dobro, evo vam priliku. Sporazum između HDZ-a i SDA je potpisao gospodin Bariša Čolak i gospodin Sulejman Tihić. Tad je bio. A ja sam već punih 5 godina predsjednik HDZ-a. Znači, to je bilo prije 6 godina i više čak. Molim vas. Tada je trebalo punih 8 mjeseci da se dogovori. Evo sad treba malo više. I sporazum je napravljen točno u mnogo točaka, od kojih je samo jedna provedena. I naravno, da sam ja Sulejmanu Tihiću više puta rekao, Sulejmane, nemoj se pozivati na sporazume koji nisu provedeni. Evo, upravo, ja vas molim da to objasnite, jer SDA stalno odašilje da ste se vi obavezali da će sad biti Suad Hasanbegović. Recite zašto ne može biti Suad Hasanbegović? Pa niste me opet pokušavate nešto drugo. Ko se obavezao da će biti Suad Hasanbegović? Sporazum. Ljubo Bešlić je sad, nakon njega 4 godine, nakon njega bit će iz reda bošnjačkog naroda. Suad Hasanbegović je samo prvi na listi. Suad Hasanbegović? Pa prvi na listi. To je kolega koji sam nekad radio i ja koga cijenim. Prvi na listi. Znači kandidat SDA. Znači špekuliramo oko toga. Dobro. A evo ja javnost pozivam taj sporazum ko želi pročitati sa datumom, potpisnicima, sadržajem na web stranicu Hrvatske demokratske zajednice pa iščitavati do mile volje. I nek svako tumači šta smo od toga proveli, šta nismo. Ali ako sporazum Dejtonski ima sporazum, osnovni dokument, i one silne anekse, onda taj dokument vrijedi ako je to sve u paketu promatrano. A ne da uzmemo samo što meni odgovara točka 14. sporazuma, vama odgovara 8 i vi kažete ja sam proveo. Ne, sporazum je proveden ako je proveden. Ali da se ja vratim, nećemo ništa ovim postići. Sjeli smo ja i gospodin Tihić odmah nakon izbora da pokušamo riješiti grad Mostar. I čak smo se dogovorili, grad Mostar ne smije uopće utjecati na naše odnose, druge odnose, jer smo tad već pričali uveliko o Ustavu, što je mnogo ozbiljnije od ove teme, jer rješavanjem Ustava mi rješavamo Mostar i sve druge općine i tako dalje. I tad je bio vrlo jedan precizan dogovor
pošto je dogovor bio u 4 oka između dva predsjednika, ja ga neću iznositi ovdje jer bio nekorektan. Bio vam je Lajčak, nedavno se to izjavio. To je drugi dogovor. Ali opet o Mostaru. Pa ja u Mostaru isključivo govorim sad. Znači, isključivo pričam o Mostaru. Samo lagano. Znači, ja i Sulejman smo se dogovorili kako ćemo riješiti pitanje Mostara i mislim da je bio korektan dogovor. I to je bio 12. mjesec prošle godine. I tad sam ja javnost informirao na nekoj tiskovnoj konferenciji da ćemo u narednih 10-15 dana imati gradonačelnika. Samo toliko. I rekao da će to biti gospodin gradonačelnik, gospodin Ljubovišlić. To sam javno rekao. Kako smo se mi dogovorili i tako dalje, nek to ostane jer nije fair da ja iznosim nepotpisan dogovor u javnosti. Pogotovo zato što nije druga strana vjerojatno suglasna s tim. I završili smo s tom pričom. Pokušavali 2 mjeseca, nije išlo, nismo željeli dizati tenzije, idemo tražiti novi dogovor. Novi dogovor je napravljen u nazočnosti visokog predstavnika, gospodina Lajčaka. I dogovor, znači ja, gospodin Tijić, visoki predstavnik, njegovi saradnici, visokog predstavnika koji su tamo pravne, jer smo morali sve što dogovaramo uvijek uklapati u taj famozni prelazni statut grada Mostara. I taj dogovor, znači nije više u 4 oka, ima svjetlo javnost. Predočen je bio na različitim formama u javnosti, puno se i špekuliralo, također nije proveden. Što znači data saglasnost da kandidat HDZ-a bude gradonačelnik? Djelimično. Ovaj put djelimično. Što znači mi smo se 2 puta pokušali dogovoriti. Mislim da smo kao 2 osobe dogovorili se, ali se dogovor nije mogao provesti u praksi. I ja sam to razumio. Niže razine. Upravo tako. Ja sam rekao za Sulejmana, ja tebe Sulejmane razumijem. Ti dogovor ako ne možeš provesti, samo je onda korektno prije sklapanja dogovora da sjednemo s tim ljudima pa da vidimo šta možemo provesti, a ne da preuzmamo obveze koje nismo u stanju provesti. Imamo sad situaciju da će evidentno morat Ured OHR-a djelovati. Ja sam na zadnjem piku vrlo oštro pred 50 predstavnika međunarodne zajednice reagirao kad je u pitanju grad Mostar, vrlo oštro, na način da sam rekao da je isključiva odgovornost OHR-a za stanje u gradu Mostaru. Svi oni koji pokušaju prebaciti odgovornost na neke koji se trebaju tobože dogovarati, prave podvalu za sve. Naravno, kad sam prije to govorio o Bosni i Hercegovini, govorio sam da je isključiva odgovornost naša. Međutim, kad je grad Mostar, jer tu vrijedi prelazni statut nametnut od OHR-a, kad je nametnut od strane gospodina Ešdauna, on je takav kao dokument, ne provodi, za mene ne provodi. I po meni je rješenje bilo raspisati izbore za grad Mostar, da se gradonačelnik bira direktno. Nekom to ne odgovara samo iz jednog razloga. Zato što pretpostavlja da jedan narod brojniji od drugog ovdje ili od trećeg. Ja drugačije iščitavam statut. Statut ne daje mogućnost, ne daje šansu jednoj stranci da vlada grad. Smisao njegovog, ako smo se obavezali da gradimo zajednički, dakle multietnički Mostar, sa jednakom šansom za sve. Mostar treba da bude primjer. Da bude bolji primjer. Pa evo, pominjete Tuzlu. Dakle, da se ne vraćamo u prošlost. Recite kakva je razlika između Tuzla i Mostara? Nije se u Tuzli dogodilo ono što se desilo u Mostaru. Vi znate da je... Koliko je daleko zašto je Mostar, evo pitanje, da li je Tuzla bila aneks Dejtonskog sporazuma? Nije, samo Mostar. Molim vas. Dakle, Mostar je bio i model Evropske unije. Ma nije točno. Pa jedino je Mostar bio upravitelj. Kad već o tom pričam, gdje je travnik? Pa gledajte, jedino... Ne možete djelimično uzvat sporazum. Upravitelj Evropske unije bio u Mostaru. Nije točno. I to nije točno. Nemojmo brčko sad. Pa uvijek nemojmo nešto. Pa nije točno to što govorite. Evo ja vam govorim, nije točno. Pa ne možete uzeti samo ono što vam odgovara u priči. Znači, Mostar kao grad i županija ili kanton kao prostor su imali svoju protutežu u središnjoj Bosni. To vi dobro znate. Dobro. U svakom dokumentu, uzmite od 94. 3. prije Dejtona, još u ono ratno vrijeme, a od Dejtona pa nadalje spominje se na isti način 2 paritetne županije. Hercegovačko-neretvanska županija i Srednjobosanska županija. I 2 paritetna grada, Mostar i Travnik. Mada je po meni i to ludost. Da odmah kažem, ja ne mislim ništa dobro o tom, ali to piše u dokumentima. Kao što je Sarajevo u tim dokumentima treba imati potpuno drugačiji status. I to piše u tim istim dokumentima koji smo i ja i vi mogli čitati. Da se ne vraćamo. Šta je vaš prijedlog, šta je vaša dobra volja, šta je sugestija, šta je pružanje ruke? Da Mostar bude normalan grad. Evo, to je jedina moja želja. Ja ne bih želio živjeti u Mostaru u kojem će ponovo biti 5, 6, 8 općina. Da bude Mostar. Pa upravo evo sad se mogu čuti iz SDA, ok, ako će biti iz HDZ-a gradonačelnik, onda ćemo se mi vratiti na Košnikov statut i to sve onda nema kraja. A zašto bi bio gradonačelnik iz HDZ-a ili iz SDA? Evo moje pitanje. Zašto građani ne zaberu građana predsjednika, gradonačelnika? Zašto bi uopće stranački čovjek? Zašto to ne omogućimo? Da građani zaberu dobrog sportaša, dobrog filmskog radnika. Ali opet se
Kako se vrtimo? Gospodine Čoviću, vrtimo se u krugu. Znači, da bi se to dogodilo, možda što je potpuno jedna nova stvar, mi moramo se, znači, ne bi se vladali po statutu. Da bi se to dogodilo, mora neko ukinuti statut. Vi ste mene pitali šta predlažem. Mora neko ukinuti statut. Ja predložio da visoki predstavnik suspendira članke koji na taj način definiraju izbor gradonačelnika. Ja razumijem čak ovu drugu dimenziju o kojoj vi pričate. Zbog tog nisam govorio o vijeću. Samo zbog tih dimenzija osjetljivosti grada Mostara. Jer ja mislim da u gradu Mostaru uistinu treba omogućiti i Srbima koji su danas značajna manjina, bez obzira šta je bilo u ratu, i Hrvatima i Bošnjacima, da kroz vijeće nema mogućnosti da jedan narod bude dominantan, da može donositi sam odluke i tako dalje. I to je vijeće. A zašto bi HDZ, SDA ili 10. stranka imali svog gradonačelnika? Zašto ga ne bi imali građani Mostara? Evo, to je pitanje. I meni i vama. Šta mislite da će odlučiti? Ja se nadam da će takvu odluku donijeti. Znači da će suspendovati neke članke? Tako, ja se nadam. Nisam rekao da će to biti tako, ali ja se nadam i priželjkujem, to sam tražio, oficijalno tražio. I onda nema više da se ja i vi dogovaramo nešto. Nema nekih tajnih, lažnih sporazuma koji umanjujemo čitavu javnost ovdje. Evo vidjet ćemo šta će biti oko Mostara. Vrlo je važno da smo otvorili ovu temu, munjeli malo i vatre, a za dobro Mostara. Dakle, niko od nas nije zato da Mostar nije igračka, dakle, on je grad u kojem veliki krug ljudi ga voli i nosi na srcu i ono što tražim jeste pravedno, pošteno rješenje. Za mene nikad nije bilo bitno je li iz reda hrvatskog naroda, iz reda Srba, Bošnjaka, nego ja imam još jednu dodatnu. Ja bih volio da je to najbolji menadžer koji može od Mostara napraviti dobar biznis. Ma ne bi uopće volio da je bilo ko najbolji. Ne građani izaberu sebi gradonačelnika. Pa to bi trebalo biti kriterij, valjda bi trebali birati najbolje, a ne najpodobnije. 100.000 ljudi ne zna izabrati po većini brojeva. To je demokratska procedura svugdje u svijetu. Nekoga koji je dobar po mjeri kako se zna već predstaviti. To bi tražilo promjene statuta, vidjet ćemo šta će reći. Za kraj, gospodine Čoviću, u posljednje vrijeme se o tome puno govori u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Uopšte je mišljenje da je dio privatizacije u ovom kantonu izvršen nelegalno. Posebno se tu pominje privatizacija Mostarskog Sokola i još brojnih velikih fabrika od Hekoma, Đure Salaja, fabrike duhana i brojnih drugih za koje se tvrdi da je izvršena po političkom nalogu. I vaše ime se, kad je u pitanju Soko, u nekim krugovima pominje kao adresa, među onima koji su određivali pravila igre. Dakle, niste jedini, ali vi ste danas gost. Ja sam jedini, ja ću vam reći, ja sam jedini. Smatrate li se dijelom odgovornim? I kako se nosite sa najavama da bi možda i vi mogli postati predmetom sudskih istraga? Prvo, osjećam se vrlo relaksirano, jer sam ja predmet istraga od dana kad sam se vratio iz Sarajeva u 4. mjesecu 2001. godine. I od tada se priča o Sokolu i privatizacijama Sokola. Ja druge neću spominjati uopće. Ja sam jedina odgovorna osoba za sve što je dobro i loše urađeno u Sokolu. Znači nema druge. Vrlo jasno, vrlo transparentno, vrlo iskreno, nema druge. U vremenu od 1992. godine, od 24.6.1992. godine, pa recimo do 12. mjeseca 1998. kad sam otišao na mjesto do premijera, odnosno ministra financija. I možemo produžiti to još godinu dana, jer je recimo da je još godinu dana moj neka utjecaj bio dole. A u to vrijeme su završene sve privatizacije. Ili glavnina njih. Ostao još upisani dionica i tako da znači velika privatizacija, nešto kasnije urađena. Znači nema odgovornije osobe od Dragana Čovića za takve stvari u Sokolu, koji je smješten danas u Rodoču, maš tako promatrao pod Sokolom tada. Naravno, ovo pitanje traži jedno sat vremena brze elaboracije. Ajmo u ovoj fazi. Dozvolite meni da vam sad kažem par riječi, jer ja sam imao, ja mislim, jedno 20 poziva Bošnjaka Mostara, koji me obožavaju, cijene ili što misle o meni, koji su kazali kako dozvoljavaš da koje kakvi pričaju o Sokolu, a ti ne izađeš u javnosti pa ne pričaš. Kad već postavljate to pitanje, znači vrlo jasno. Ja sam dijete Sokola, kao što sam dijete Mostara. Idući mjesec će biti točno 30 godina kako sam ušao prvi put u Sokol. I sve što sam naučio u životu, naučio sam u Sokolu. Znači u Sokolu sam ušao u prvi mjesec 80. godine. Kao inženjer, stipendista, 3 godine sam primao stipendije od Sokolu. Prve 3 godine sam bio nekakav tehnolog, pa posle toga nekakav kontrolor,